abantu baracyafite umutima w'inyamaswa neza neza. Ndebera aba bantu ukuntu ari abagome. Ni gute umuntu afata inka akayica, agafata indi nka akayica? Ibi bintu ni ubugome bw'indengakamere. Ibi byarishije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Ibi byabereye mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Karangazi. Umushumba waragiraga zino nka yafashe umuti awushyira mu mazi zino nka zanyoye, izi nka zihita zipfira rimwe, dore ko ari inka 57. Uyu mushumba niwe waziragiraga. Ese kubera iki uyu mushumba yahitanye inka 57 zose ntagire inka n'imwe asigamo? Ese uyu mushumba afite ikibazo cyo mu mutwe? Ese uyu mushumba yarakoraga ntibamuhembye niyo mpamvu yihimuye? Ese uyu mushumba afite ikihe kibazo? Ese uyu mushumba yafunzwe? Ese uyu mushumba ibi bintu yakoze Imana izabimubabarira byo kwica inka? Reba ukuntu zino nka ari nyinshi, reba ukuntu zigaramye hariya. Izi nka zose zishwe kandi zapfiriye rimwe, dore yuko yarushijeho ikindi gihe kinini, cyangwa yapfuye nyuma y'amasegonda 35, aho izindi zahitaga zumira aho ziri. Kugeza izi saa rero uyu musore waragiraga zino nka yahise acika, aburirwa irengero. Ibi ngibi rero byatumye ba nyirazo cyangwa nyiri famu agwa muri koma. Ibaze ko nyiri famu yaguye muri koma, ndavuga nyiri inka. Akimara kugera hano abonye imirambo y'inka ze, abonye kuntu inka zirambaraye hasi, nawe yahise agwa igihumure. Kugeza izi saha ari kwa muganga, bitewe n'ibyo yiboneye n'amaso yiwe abiri. Avuga yuko bitazigera bimuva mu mutwe, ariko amakuru baduhaye mu kanya gatonya no kwavuze ko yazanzamutse, yavuye muri koma rwose. Arimo avuga bisanzwe, ariko ari kuvuga amarira ashoka ku matama, ubwo avuga ati umushumba ankuzeho. Ese byagenze bite? Ese ko iki n'umushumba yishe zino nka? Nibyo rero tugiye kurebera hamwe. Niba ari bwo bwa mbere ugize kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, fungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Duherereye mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Karangazi, ahabereye amahano akomeye cyane, ibyarishije abanyarwanda benshi cyane. Inka 57 zose zapfiriye icyarimwe, dore yuko uwaziroze yazirogeye mu mazi zanyoye saa sita. Dore yuko ndetse nyiri famu avuga yuko ari umushumba ushobora kuba yaroze zino nka kubera ko bari bafitanye ikibazo gikomeye cyane. Ikibazo rero ni iki? Uyu mushumba yaramaze imyaka 3 akora muri ino famu, ariko adahembwa, ariko akagenerwa ibyo kurya. Bivuze ngo ibyo kurya byo byamugeragaho, ariko ntahembwe. Kandi ikindi, boss yari yaramuhaye inka imwe ngo azajye yikama amata yagurije kugira ngo igihembo kibike. Ariko uyu mushumba yarutse kuza kwaka boss wiwe 40,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Boss amubwira ngo ntayafite. None uyu mushumba arangije abwira boss ati kandi ubu inka irwaye wayivuza, kandi ko mbwira ngo nta mafaranga ufite. Rero ntago yigize bitindaho nyiri famu, we yarabyihoreye. Ariko no munsi nibwo rwose amarira yazenze ku maso, nawe umurebye ubwawe yatitiye rwose, afite ubwoba bwinshi cyane. Rero uyu mugabo arimo arashakishwa, ndavuga uyu mushumba wa hano arimo arashakishwa kugira ngo atabwe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB, akurikiranwe icyaha cyo kwica inka 57 zose. Ibi ngibi byatumye benshi barira, abandi bifata ku munwa, batangira kubona ukuntu inka zipfuye. Veterineri wavuraga zino nka mu ijwi rituje ndetse ryuzuye akababaro, avuga yuko zino nka yazikundaga nk'ize kandi yazivuriraga ku gihe. Nta nka yo yagombaga kugira ikibazo, ariko no munsi zivuye mu buzima, bivuze ngo ziranangutse. Veterineri ahamya yuko, cyangwa avuga yuko izi nka zidakwiye kuribwa, ahubwo zigomba no gushyingurwa, kubera ko nimba zino nka zishwe n'uburozi, bivuze ngo inyama zazo nazo zirimo uburozi. Buri uriho uburozi butembera mu maraso. Bivuze ngo rero kugeza izi saha veterineri yanzuye yuko zino nka bagomba kuzishyingura, nta muntu n'umwe wemerewe kurya akanyama na gato. Eka mbatere story. Mu karere ka Kamonyi hari abagabo 3 baheruka kwitwikira ijoro gutya. Veterineri aba yavuze ngo bayishyingure, barangije nabo bajya gutaburura inka nijoro barayirya, umwe ahita apfa, abandi 2 barafuruta bajyanwa kwa muganga bo batarapfa. Bivuze ngo rero buriya veterineri yavuze ngo inka muyishyingure, mugomba kuyishyingura nta kabuze, nta no kumusubirishamo inshuro nyinshi, kubera ko aba yamaze kubona yuko iyi nka ifite indwara zidasanzwe, kandi indwara atahita akubwira wowe ngo uzumve. No mpamvu gusaba ngo iyi nka muyishyingure, kandi ibyo mbabwiye nimubirengeho, iyi nka muyishyingure. Iyo birenzeho nibwo utangira gupfa cyangwa utangira kurwara, ukibaza ibyo urwaye ukabiyoberwa.
Ibi rero byabereye mu karere ka Kamonyi, ariko twari duherereye mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Karangazi. Nagira ngo mbibutse byabereye Kamonyi. Abaturage batanze amakuru bavuga yuko uyu mubosi atahembaga bano bashumba biwe neza, dore ko yari afite abashumba barenga 15, akaba yari afite inka 57. Rero avuga yuko, cyangwa abaturage bavuga yuko atahemberaga ku gihe kandi ari umuntu ugira ubugogo bwinshi. Ibi ngibi byatumye itangazamakuru rijya kwibariza bosi nabwo yavuze yuko ahembera ku gihe umuntu umuri mu mwenda, cyangwa umuntu umva yuko afitiye umwenda azamwishyuje hakiri kare, kubera ko nibyo baragiraga, dore biragiye. Reka amakuru yacu tuyasubikira hano. Nimba bwa mbere ugeze ko n'umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, fungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Ndabakunda cyane, Imana ibahereze umugisha. Thank you so much. Take you. Mwarakoze kunkurikirana. 2026 nizere yuko tugiye kwijyanamo ari ruzungu. Ndabakunda cyane. Reka ikiganiro cyacu